Ako ko le ke hufanga ngai whatap ko tō peko sa nā whakika a tā mua e. Mo menit ko ni ke whakahoko tau polkalama ko e whawhini. Aia o kuanga maheni ko e special heart talk. Ai patoa. Pea o ko ki mua pe whai polkalama ko whe tuko whamalo ke ta mai vani he ofa mo e tauhi ta whiwhiri manako. Ko ne whai ma atek tau tolo tau au sia mai mo menit ko ni paku. Ko whiawhia, ko i ke ha whatamaki hoko, ko tau ngai whamirita ki taha pa ko ia ko whi ato e whawhitai mi whamalo, ke ta mahe vani he ofa mo tauhi tai whiwhiri manako ko ne whai ma tek tau tolo. Ko whamalo atu whoki ki a tek mutolo na mutoko ni mai ka hono teo whi programa ko ni mo ngahi whe ringi aki mo e whakauhinga aki o e whoi programa ko ni pa ko whiawhia hange ko mo wanga mai ni aki ko e ngahi wiki hoko mai ni mahalo o ko tolu pe wha e tau hanga lele e patseti. Ko tala noa ko ni ake patseti ko uhinga ke mulawa mahi noi e taimi ko toa pe whai e tālanga me wharea rea te mo focus e ngahi whika maho inga ko toa pe pia ke lava ke mo ilo i ai me ngahi whika ko e ni ko hai a whakafofonga wharea rea te ke hanga o whiri ke hoko ko whakafofonga wharea rea. Ko no hinga e whakamama. He kulahi a tek tau tolu o tau he noa pe ngai whamatala ke kehe, pa tau tui noa pe ngai whamatala ke kehe, ka o kuia e ngai te whito i whamatala mo oni au pito, e lava ke whaia e whakamau, ke whakafofonga wharea rea te ke whiri, i he wafe wataha, pia moi ngai tūtūni ko tua pe pule anga whakahoko, te la pe ke ilo, he koe, foi tūtūni ko pule anga ko whakahoko, o whakahoko me foi patseti ko ni. He wikai ka tūtūne pule anga ia e whai, ta e whai me foi patseti. Ko ngā ue ko tua pe unau whai i he u ministry ki takta, neongo os whao ngai policy, procurement, mo mea katoa, kai alu katoa pe ke alu ki whia, alu pe ke ngoto ke resources. Ko pau ke whai ai tūtūni katoa pe ke whetnā pasi, pia mo ha, mo resources. Aia ko resources ko ha, ko foi patseti. Ko paanga ko ai ko vahe ko ke ngawe ake foi tau e taha. Te alato e peki whare mahaki. Ange ko nau whanongo mai tamai ko osi e foi a kauia. E whai lewa tūtūni whakapoto, a ki nau tolko toa pe o nau nofo he paanga, mo ki nau tolko toa pe o nau hoko ko ngai health assistant, hange ko kau nesi, hange ko kau toke tā, ai tūtūni whakapoto au pito, e lava ke whenā pasi, pea moe resources a whonua pe ko paanga koe whonua. Pa te tala noa lahi au pito hoko ki mautolo, lahi toko lahi kakai, and even kau ngā whapoleanga. I don't think o ko hatahai ko ne ilo mea ko ni tuku kehe, a ki nau tolu pe ko na nau muhu hono teo e foi patset ko ni, pa moe minister apanga ko ne ilo lele apitoen, pa moe pare mia tonga ko ne ilo apitoen. Mea pek ta whanonga at kai, ko toto patset ai moi whiunga moe paanga he te au miliona. Ko toto patset e whale paanga ko whiunga moe paanga no hiva miliona. Mea pek mo lava ilo i. Mea pek lava tau ka whafofonga koa timio tipeiti ai. Koe ke te lava hataya analyse data in details. Pa te analyse. O si kamata analyse ma eo a ngahi tauhi tohi palaku, ngahi tauhi tohi kovi, o kulawa whaka au ngai, he tau ene whiha ngeau, pa teki peke lava hatali riu. Mahana nau toki ako ko atimi hen, pek nau ako hamea pekai, pek mau inga malega nau to pekai. Ka ko ngahi tauhi tohi practice kovi, na e pātolo aki mai, o lere mai, o kei lere mai ai peko ni. Ka te wanga vete ke mo iloi, he koe uhinga ko ki mo tolpe ka kai whanua te mo whai tutuni ki hataha tene alu o whai hangaue ke mo benefiti ai. Kai ke, ko no uhinga polo kalama ko ni ko no whakamama ki mo tolo ke ona mo humu
ke ua nā mō whakakainga ka taha, ke ua nā hau ha taha tolongi aki koe ha pānga taha miliona, pa ke tō ai, ke ua nā ata pānga taha hawhi, pa ke tō ai, ke ua nā ke sio koe tanue hala koe alu koe ho mea lele, pa ke tō ai, ke ua nā ke sio koe tanue hala koe hala whangapuaka ki ho api vao, pa ke tō ai, ika. Koe foi patseti, ko hono teu e patseti, koe mechanism, le lei au pito ia ke lava ke interpret pe ko hai ai whakafofonga o kuto tonu ke mo whiri i hoa whiwa taha. Pa te kamata i foi patset ko ni. Ko os kamata tai min ke uhanga hange ko utalatu ko ngai development fund. Development fund ko panga me muri. O ko mai o ko ke toi pepe ke development fund ia ka akuha ke tānaki ai patseti ke ha ke totongi he tuku hau ko e whanua. Sio ko ngai accounting mo ngai practice kovi na whakaaunga i mai o safai pe whanua, safai pe whanua, safai pe whanua. Pe ko haina ni hanga install angai practice ko ia o kustoton ke velia ai atamai kau tohi mo kau accounting ke lava ke nau hanga oha o siofi ai ha ai best solution ai ko ke whanua. Pa te tala noa lahi au pito he poni ki he mea o kui koe kono sio ki he kono osi kono vahe koe whaka ministry ai foi o mai foi ministry ta ene expenses pa nau hanga lewa ia putu keta pa nau hanga lewa distribute whaka vahenga whaka whanua ko foi vahenga tonga tapu ko foi vahenga e ua ko foi vahenga hapai foi vahenga vavau ko foi vahenga niwa sai ko nau distribution ko ia ka oku ia foi master fika ko pau ke fai distribution i mea pa koe taimia o whai ai ui e mea koe. Hange koe mau whangaue koe post office. Whakakata he kau tama whape taimia koe nei whaui koe tori kānawa. Wawat kai tori kānawa. Pa nau kata pia paula paharere i supilan mata mo mea hono whaai koe mea ka nei whai whangai whe pau aki koe tori kānawa. Pa koe enu ko talatu. Hono o mai koe ti te la ke put into general pa koe taimia o whai tori kānawa ai minister pa angamo paremia. A te anga vete poni ke mahino ka teki mo tolu hono katoa. Ai foi patseti. Nata oska mata lue. O tau kei lue penta tole he channel. Mantu e tau whanongat ki wharearea ke nau ke anau tole he tanu hala mo mea katoa. O koe nau ke pe tau ka fofonga he tanu hala. Na aku whaka amu mai ke tau mai. Ai foi channel thing kon ka tiau na kole holo kai peke lava tage ne mai ko toke o mai ka tiau na whaka amu mai ke o mai ka tiau he taimi kon na nau debate i ai foi pacheti kalawa ke utohi right ka nau tolko atimi ko fika ko pe ko ngakia ke o fai ake fuhu ka o fai fuhu he ki interpretation e lao he ko ya he ko ki lava interpretation ne ena mo isi mo ha ko na ai ko interpretation e lao ke nga ilo ngai fu fika ko o ku fu ko iloto pa ka ka ta te ne lava ilo ai fu ko fika iloto ko tama pena ta ito te ne ilo fu ko iloto pa ko ya ko fie ke fai por kala ma ko ne poni ke hanga hoko tau ke ile penta to in general te ki tau au tau ke detail ma te tau toki au tango glau fie mau ke fai ngai foi special hot dog lahi au pito tau hanga kono fai kone tala noa kone koe ke patseti kai ke te ulawa te tau asenita ka tau kamata kimu aya ko fifa malo ka tek motolo ka pe ka fai fikau fifa malo ka tek motolo pe ka ngai bes fola ko faka over time ni ko lava ke seni mai ngai bes fola ka te fakatonga fakatonga lava ke lauto ya ko I foi lauto hi te lau te me fakatonga mo me kata ko ya fa fena pas ke anga oe ta fetu ko aki holo ko ni ngai me fa point kare mo ta nga we mo ngai hala fono nga mo me kata ko faka malo at ka tek motolo no kata o mo tohi ma ngai ves fola mo ta loto ke be pongi ko stu mai ngai ves fola me fa ki fa ki quote fa fola mo me ka ko fa malo at ka tek moto ko ya ko tu te blau ta senta ka ta kamata pa ko ne ospeko ya te hanga lewa to ki frai no hino anga mea ko to pe ko lava ke pick up me patseti wa fe wa noa wa fe wa ta ate lawa te ta asenita e taimi sai ko fe asenita poni o pe ko hono kai haas faka poto ai patseti ono kai haas faka poto patseti ko nga ulaki
Ko master fika o patseti. E ko patseti wana foi master fika. So with every breaking, with every part, with every details, with every spending, go according ke for master numbers, because master figure or basico he appropriation act or avego ke tui of harmony wa fa mai mi. Ko hange ko foi pachet ko tauni na fe mo via so don ke mo maloto ni mangea valuhiva miliona ko foi ni mangea valuhiva ko ia ko master fika ia ko pau ke now play according to it in every spending te now hanga ko fai kage te fa mata he poni a master figures ke lava ke mo hanga o mahinoi pe mo no kombea ko konga wa leva ko vahe o current budgeti ke ngahi tukui motu. He ko osiko hono mao ko for total figures o nima valuiva, that's the master figures, and then the master figures has to distribute in small amount, ave small amount ki vahe ai ngai feitu tata. Tonga tapu ni ua ua vavao pe mo fihapai. Ko pau ke vahe. Hei kai ke lava ke vahe ha ni mangea wononoa, hei kai ke lava ke vahe ha ni mangea whaawalo, hei kai ke lava ke vahe ha whaangea waluiva, koe fika o ku vahe koe ni mangea waluiva. Koe ha uhinga he koe fika ia o pasi, he appropriation act ke ngawe aki koe whonua. Pa koe konga wale wa pehe, koe vahe o current pacheti, pe koe pacheti ko ai koe ai ko tanaki koe e whonua, Foi paanga tuku hau ia koe o kuke tanaki o kui ko recurrent. Pea koe konga holon tolu kono vahe development patseti ki ngai tuku I motu. Pea koe konga lewa hono whai kekehe o master patseti I no vahe koe I he recurrent. Aia koe vahe koe recurrent o koe foi master fika I patseti I he pacheti falufua. Pa kono vahe koe foi master fika ko ia o koe whakaori ai pa te uhanga o talanoa ke mo mahino I he poni. Ko konga ni maarewa, ko whai kekehe o master pacheti pe hono vahe development. Ko hange ko nata os video ke he video ko osi ko yung pacheti te me source ua. Ai ko source ua ki ko recurrent budget, pe ko pacheti ako fua aki ko aivi ko fonua. Tanaki ko etatuku hau tute mo, ngai tuku hau whakatau mo, ngai tuku hau whare koloa mo, ngai totonge license ke polisi, ko totonge ngai businessi, ko ngai mea katoa ko ia, o kuia ko tuku hau ko kuia ko recurrent ia. Pe ko ia o wahe no vahe pe amono estimated fika o recurrent ni pa mono vahe pa te talanoa ki ai sa ko konga ni malewa ko development ni te talanoa ki ai pe amo theory o conclusion ko a special hard toka ke different o yongo fika different I he current ni mo different I he development ni whakatatau ke master fika ko I he patseti kautui te tau ka mata lewa sai ko tau ka matarewa anga peheni. Ko master fika I patseti. Sai. Ko foi master fika ni patseti. Ko master fika I patseti. Olo aki ko paanga humai tanaki mehe paanga whakaloto whonua. Paanga humai tanaki me tute pe moi tu hau whakaloto whonua. Pa ko foi master fika ko iau whiunga mo paanga tolungea wal noa pointaha miliona. Ko foi master fika ia o tuku hau lava ke to o mai me kakai ki he financial ia wafe wanoa wafe wataha. Ko recurrent ia. Ko paanga whakaloto whonua pe ia. Sai. Ko master fika ke development ni pe ko ngai tona mo grant mo 8 mei muri ko foi master fika he patseti ko pa ngai uangea mahiva po 5 miliona ko foi fika ko te pe hange ko ka pate fatata kia family ulu motua ko ulu motua ko tamai ko ulu motua ki family ko yo fra ngongo ki family ta tau tofu mo foi patseti ko ni mo foi natula mea ko ni
Ko tolu ngau walu noa, ko fo I motu a I fika ia, e peisi me iai ai tufa kotoa pe, mo ngā ue kotoa pe, mo mea katoa pe koe whai aki. Ko fo I motu a I fika, ko tolu ngau walu noa, po I taha miliona I he recurrent. Pea paanga e ua ngau mahiva, po I nima I he development. Ko fo I motu a I fika ia. Sai. Ko fo I motu a I fika lewa koe I paanga humai koe e lava koe o tānaki pe revenue. Aia, ko recurrent o fika I foke recurrent expenses, ko recurrent expenses eni. Kai kehe. Ko recurrent expenses ko ni o fika ia me revenue ko tānaki. Aia, ko tute mo me a katoa ko whakaroto whanua, o ku lava ke whika iai, ai fo I total revenue, ko paanga e ni mangea taha ua poinhiva. Sai, tuku keu toi whoki, keu hanga o whakatonu ai fo recurrent. Ko uhinga recurrent ko expenses, o ku to'o me he paanga whakaroto whanua. Recurrent budget, ko budget, pe ko expenses, o ku to'o me he paanga whakaroto whanua. Tu hau whalota whanua. Aia o whiunga fo I motu a I fika ko ia mo paanga tolunga waunoa pointaha miliona. Sai, ko fo I motu a I fika pe ko expenses budget e to'o me development ni o whiunga mo paanga ua ngea mahiva poinima miliona. Sai, ko fo I motu a I fika ni koe ke paanga whakalukufua e tānaki mea teki mautolu I ho wafe wanoa wafe ho taha o whiunga ia mo paanga nima ngea taha ua poine hiva miliona. Ni matahaua po ni hiva miliona. Sai. Ko total expenditure pe ko katoa ai whakamore tānake current estimated expenses pe mo current development expenses tānake whakaloua ki naua o maua e paanga ni mangea waluhiva po ni ono miliona. Ko nima ngea waluhiva miliona ko ia, o kore mea total revenue ko nima tahaua po hiva, e maole vai fika ko paanga fituono po hiva, pa koe uhinga o ku hulu expenditure, I revenue ko tānaki, pa o ku mole lewa. Aia, ko foi mole, pa ko foi deficit, ko paanga fituono. Ko ngahi motu a I fika o ku whai me ai, a hono spending, mo hono teu, a ngai ngāue kātoa whanua. Wahe kau ngāue, lolo e waka, utu e me alere, koe tanu hala, koe DA, koe travelling allowance, koe overtime, koe whakatau e kāfo o, me whakatau e me aki whare maha ki foi akau ki whare maha ki, whakatau e ngahi computer, whakatau e ngahi me akotoa pe expenses mo services ai pure anga fai wafe wano wafe wata ko ngahi foi motu a I fika e. Pato ki whai rewa hono vahe whakatiteila ka kua pau ke oa na toi ova he tolunga waunoa pointaha, pia kua pau ke oa na toi ova he wangeau mahiwa poini nima, pia kua pau ke oa na toi ova he nima ngeau waluiwa poini ono. Ko whanga foi motu a I fika e. Ko aia o ko ui e au ko foi master budget figures e. Aia ko tipeiti ko tope o toton ke fai I wharearea o toton ke peisi e. Ko foundation ni e. Ko foundation e o fika. Ngai development ke ko tope. Development ko tope a whanua. Ko pau ke nofo I foi matai fika pe ko ino ko hanga whakalawat ka teki moto. Aia ko tui mahino ka teki motolo ai uhinga e pehe koe master budget figures eni. Ko master figure en koe o budgeti ko pau ke whai ngāue ko toa pe o nofo I loto he koe foi fika pe whakalao I. Ka mosio le waheni, ka hanga vete he ua. Ka mosio. Ke ngahi mea koe kau tahi tohi ko whai. Pakapau pehe ai ko yanga he feto ake fika I kai. Ko feto ake fika ka mau hata miliona e ku te ki ori ki tahe taim ko ia. Mo e ua miliona ka mata ke te nervous. Ko tolu miliona os mahino o kwai hala koko. Fa miliona ni maono fitu valu iwa ngofuru o kwai hala koko. O kwai hala koko e te teu e fika ko ia. Ka pea pehe pa chet ko ni. Sai. Tuku ke hanga o at lewa e ko ngaua ke lava ke kamata ke tau vete. Sai.
Ko konga wārewa, kono vahe koe, o current part seti, ki heha, ke ngai tukui motu, sai. Ko hea foi master fika, e vahe. E ko ka ka palak poe ke tu ki olunga fai fika motoi mana ki mahino ange ka ko tu e mahino pe tano pa ko fenga ki nga ake ngai term pe fai ngofua ko mo fanongo sai ko hono tufa o pa anga fakaloto fonua mo expenses fakaloto fonua ke ngai services ai pule anga I nga tukui motu katoa Aya ko foi tufa ko pau ke tufa a recurrent budget estimate pa ko pau ke tufa a current development estimate aya ko current estimate ko foi motu ai fika ko fia tolunga va no pointa pia ko development ni ko foi motu ai fika ko fia wange o mahiwa poinima tana ki fata ha ki na wa ma wa fia ma wa pa anga ni mange valuhiva poiniono sai te wanga pe o to'o a current budget peko a recurrent budget I hono tufa ke tuku fonua sai mana tui e kwa moi tonga tapu o kwa moi ewa o kwa moi vava o kwa moi hapai o kwa Ministry of Education I hapai o kwa Ministry of Education ewa o kwa fale mahaki tonga o kwa fale mahaki vava aya ko tufa o sirini katoa ko ya ke ngai tuku motu I ngai ministry ta taupe sai Ko for recurrent budget eni pe mohono vahe. Vahe. Pa wa mo peni ka wa ko pa mo hiki. Aonga au pita fika goni ki ho mo time ko mo debate ai ko mo hange ko mo debate ko mo kakai ko ke na fulo ko ilo me aka ole kako te mo lava leva tala no he fika goni ke mahino ke kakai ko na palala no ia ta ia ha uhinga ta na tala no ai couple talk ke te ngo te fefe ya vale pa te fanongo ke na ngai uhinga ka kwa ke pesia I ha mo ni me ko mea kon ko talatu ko mo ni me ai ke mo tala no ai sai ko for recurrent budget yen mana tu ko foi motu ai fika ko via foi motu ai fika ko tolunga va no pointa pa kono vahe eni o tolunga va no pointa sai o vai le vai ko foi taitolo makehe o ko ke ila pe ko netok fakahu ne tauni pe na fakahu pe tau kosi ka ko hinga ko covid ko toki fakahu ben ko netok hoko en pe ko foi mea ko ia ai he covid sai ko nationwide pe ko ngahi me en fe una asbe na ki foi narrative ko description ko lalo he foi distribution ni o aspe ai ko ne os ko ni te to kanga fa foi posi pa hangare posi ka tek motol ai foi evidence ko me akotano me ai sai ko nationwide pe ko o whakalea pe ai ko nationwide o uhinga ko kolona ko tak toka teuia ai pule anga ke kolona fe unga mo pa anga te au tahaua poine hivatolo miliona ko silini ko ia o kutana ki mai me te ki motolo I he tauni pe o kutuku ia o toton ke tuku ia teu ki kolona Kakai ke foko estimated ia I he recurrent estimate ai foi pa anga e tahaua e te au tahaua poine hivatol miliona ko sirinia o kutuku tari ke kolona o mosanki ai te au tahaua poine hiva miliona eni o kutuku oha o tari ke kolona sai ko panga ko ia ko mai me feia ko panga ko ia tana ki pe me tek motoro o ko ka development ia o ko ka panga 8 enia petokoni ko panga estimated ke tana ki mai me tek motoro ke tuku o tari ke kolona ko panga e te au tahaua poine hiva tol miliona sai ko tonga tapu aia ko tonga tapu leva o angaleva ki tonga tapu e panga wangeau wa fa pointol miliona o angaleva ki vavau a panga tahaono poine ni maono miliona. O angaleva ki hapai a panga valu poine hiva fa miliona. O angaleva ki eua a eono poine toluono miliona. O angaleva ki niua a eua poine noaono miliona. O mo whanonga ke vahe. Ko vahe ni o fo I motu a I fika ko I fiha ko I tolu ngea valu noa pointaha miliona.
ko no vahe va eni o ku fai ko ia o pehe o ku ave a paanga te au tahaua poini hiva tolu ko tari fake kolona. Pea ave a paanga uangea ua fa poini tolu ko tonga tapu ya inasio tonga tapu. Pea ave a paanga tahaono poini ni maono ko inasio vavau. Pea ave a paanga valu poini hiva fa ko inasio hapai. Pea ave a paanga ono poini toluono ko inasio ewa. Pea ave a paanga ua poine no aono ko inasia o fe miliona ko talano ko ne ufika ko ni ko miliona ko ufika ko ni ko miliona ko inasia niwa ko hono vahe e pule anga ai for a master budget fika i recurrent estimated expenses ko pa anga tolu val no pointa sai ka tuku ke tau tāna ki i whakataha ai for a distribution ko ni he oku totonu ke tatau mate mo tolu ngau val no pointaha o hange ko ulahu pa ka ki hala ake ke taha miliona pe poine fitu miliona pe poine 5 miliona pa me ke tau pe ko round up pe me ke tau pe ko yanga ngai feto aki ko ya o kai ka fu te tau pe o ko yanga feto aki i ngai ia ngai issue ke kepe ka kuofi ke tonu ka ke whanongo ka utalato pe ku fiha whakakatoa ai paanga ko tānaki o tānaki he foi distribution ai ko foi ai te upehe ko foi actual number in ko o fai a ko vai ai foi fika koni sai ko tolo katoa o recurrent budget estimated ko hono vai ke ngai vai fonua o fe unga mo paanga tolunge au fitu taha poine taha nima. Tolu fitu taha poine taha nima. Kai fia foi master fika koe o totonge vahe. Foi master fika koe tolu ngau vau noa poine taha miliona. O mo pehe o kutonu hawhai fika pehe. Ke te sio ke kehe o kutonu. Koe kehe o yongo fika koe ni o whiunga mo paanga valu poine hiva 5 miliona. Valu poine hiva miliona ai kehe o foi master patseti pe mo me ako o distribute o mo pe ko hano winga tala mai na taka te ko ha o ke vahe ai o ko ha estimated ke tolunga valno pointa a recurrent estimated budget ka ke hanga pe distribute ai paanga pe tolunga fita poine taha nima o kui feia ai valu poine hiva nima te emosione me amaria ko ne oskoni ko hanga leo at theory ko o whakatatau ke nau action ko os whakahoko pa mo paanga ko nau aveki ai paanga ko ni mo feitu ko nau os aveki ai paanga ko ni o mosio ke o foi master fika tol val no pointaha pe mo me ako distribute pe ka mo moli pe kai hulu pe ai pa anga val point hiva 5 miliona oha ke ilo pu aveki feia ka o ye feito aveki ai pa te hanga fa matala ke mai no ka te motor sio o kulesi leva ai foi actual fika ko distribute ke ngai vai fonua kono kore ko ona ke foi master fika ko o pasi ko i he foi patseti appropriation ko pa anga tolnga va no pointa o kuna fai ke ake pa anga fia pa anga valo poine hiva 5 miliona o mo pe ko ke ko ya o makatunga me ya fainga percentage pe ko makatunga ma fainga fika a fakaofio fi pe ko average pe ko fainga me pe ka ko hala ko ni o ku ya me o ku taumu aki ya pe ka pau na practice mai ngai tau ko ngai tau ko toton ke ta ofi ke tuku he ko ke toton ke fainga o ko ya he ko pa anga ko ya o ku fai kai ha pure anga ko ni pa te hanga whamatala ke mahino ka te motolo katoa ai mea koe ai poni. O mo mau a foi master fika pa mo foi number of figures distributed i he current budgeti ko foi fika i he budgeti ko pa anga tolu tolu ngā valnoa pointa miliona master fika ia ko foi fika ko distribute ko ke ngai motu ke ngai service tatau ngau ka puleanga o fe unga pe mo pa anga tolu ngā fita poine taha 5 miliona o kuia e fai ke pa mo master fika ake fi pa anga valu poine hiva 5 miliona o mosio
Ko me aena ton ke focus ye tau kau koati mimo tau kau fafofonga koi whare area. Focus ye. He koe hala koe taha miliona moe 8 miliona koe o ku lava yo langa ngai whare tapole ni tongana. Langa e ngai tanke vai o ku kore mai koe kakai. Langa e whonua aki ai sirini koe ni. Ka aku ha? O whakapuriki ke o te mo iloi pa te whamatala ke mo iloi. Ko current bat se tia. Sai. Ko development bat se tia rewa. Ko development ka mahalo ka pang museo. Mai ki lai pepa pe taha ua tol whanim. I fika he boni. But those numbers can put in lots of information. It's all depend. He toko taha aku ne whai ha. Make decision. He koe fika o ku whai mea ha. Ai whai tu une. Ai ki fika ko ene o kou talatu. O ku whai tu une poto mea me fika ko ene o kou hanga whamatalat ka te botolo. Pea ka pau ko au ko paremia. Pe minista paanga. Ko hono teu mai fika ko ka te au. Teu eke ke CEO. Teu eke ke kau accountani. Kau procurement people. Koe ha uhinga o ku kehe ake ai he master fika. Ai distribution fika. Ake paanga valu poinihiva miliona. Where does it come from? It need to be balanced. O toto ke palanisi. He koe tau i tohi koe ha. Ko balance ai left mo matau. Ko pau ke na balance kai ha. Kai tono fika. Pekua, kai ke eke ya po koe ke whamahino mai po koe ke tokanga taha kai whale alea. Pe ku ilo he tau kau kua timi. Pe kai pat. Ko explainin ke mahino. Sai. Ta hoko mai ke development. Aia koe konga tolu le vai. Kono vahe ko development. Mo manatui e ku talatu. Ko development ko ngai paanga ya ma o mai me muri o mai to kon ke fonua ke ngai langa hake ko ngai fonua langa hake pa ku kawa tonga pa ku po ko development ko ngai ko ngai langa kala kaya ko ngai silini o mai ke develop ko o fonua ya ngai project ke kepe sai pa kono vahe ni oi foi paanga ko ya mo manatu ko ha ko master budget fika development ko paanga fia paanga uang ya mahiva poi 5 miliona ko distribution ni ko pau ke distribute ai paanga uang ya mahiva poi 5 miliona sai ka ko vahe ni nationwide ko corona ai ben to paanga fia to paanga teu tahawa I he silini whalo fonua ai ko tanak ma motolo tu kau to paanga teu tahawa ai ko ha ko corona ai to paanga fia to paanga teu ma tolu poine 5 miliona ko paanga uang au fia po paanga uang au tahanima o tuku ki he corona miliona so ko development budget expenses I hono vai o ku to oe paanga teau ma tolu poine ni matolu ko nationwide pa name level for item ko nationwide pa famatala leva ki narrative ko lalo famatala pe o ku tuku ia ko teu ki coronavirus and other services but mostly and basically ko coronavirus sai tonga tapuleva o angeleva paanga valua poine 1 miliona ko vava uleva angleva pa anga valu poine hiva 3 miliona ko hapa eleva angleva pa anga ono poine 1 miliona ko eua pa anga eua poine valu 3 miliona pa ko niua ko eua poine 7 miliona sai tana ki whakakatoa ai silini o ku vahe ki tukui motu I he pacheti I foi master fika ko fe ungaia mo pa anga eua ngea mafitu poine 5 miliona ua mafitu poine 5 miliona ko fia foi master fika ko paanga ua ngea mahiva poine 5 miliona ua mahiva poine 5 miliona ka aku distribute pe ai fia distribute pe a paanga ua poine fitu ai ua ngea mafitu poine 1 miliona o kuno ake fia o kuno ake paanga ua poine 5 miliona ai development ni ai foi master fika mo me ako tufa
O mo pe o ave ki fe ua poine ua miliona ko. O mo pe ko hame una whakaasi ai ua poine ua miliona ko ki na whakaasi. But when you do the math and do the calculation, you come up with this and you have to interpret. I know no goya. You have to interpret. I know no goya. Ua poine ua nima miliona ai developmenti kai valu poine hiva tolu miliona, poine hiva nima miliona ai recurrent. Fai ke hea me hea, fai ke me fika koe o mai koe ke fai ake distribution. Sai, tāna ki whakakatoa ai ongo fika te ke maua ai fiha, te ke tāna ki whakaloa ai ongo fika koe ni te ke maua ai mooni koe paanga paanga taha poine ua miliona. Paanga taha poine ua miliona. Ai fai ke o master fika pe mo distribution number koe o ku ave ke kakai koe fonua. Ko distribution number o ku ave koe ke kakai fonua o ku si akia ai paanga taha poine ua miliona pe meihe master fika koe o pasi ia o pasi patseti o ave ko approve ia appropriation eki ai o kuia ia o kwai fe halak mo tai maoni oni o totongea ke faka ilo ata u ne fai ai ka ko ia e koe ka ia koe ka ia e me faka fika o kuika ke palanisi e ake tata poine ua miliona koe ka ia ko haina ne fa patseti ko hai o ne ke tauhi ai fa hinga adoption fa tauitoi pala kuko ia ke mole pe ataha poini ua miliona ke mole pe ai ua miliona mo valu miliona ka it doesn't make sense ke kakai o na fai ngawe pe ko ha uinga o no pe ai ka te utalatu ai me o na fai ake sin goni e gua o ki mui pa te hanga lewa interpret ka moto mo manatoi foi fika ko fi pa anga taha poini ua miliona. He koe fai ngawe na fai ak e patsete a Kristina na fai ak e na hua pe koni na e fai ngawe na fai ak pa te fai mata foi amount atau. Foi amount atau. O klava ke mo mahino a development patseti pa mo vaha ko fai ke tuku fonua. Ko ia sa. Ko ka konga whaare wa koe kehe o master patseti mo recurring. Ai ni ko ko osi hanga e au cover up ai fo kehe koe o master figure te me recurring. Ai ko ni mai ai ko faia pe mo ni ma ko os cover pe moia ai kehe o development patseti pe mo me ko distribute ko ke kakai ko fonua. Ai au distribute ke kakai fonua ai silini o no ak atata poine fia taha poini e ua miliona me he budget fika ko na pasi feia pasi farearea he na pasi farearea pa anga ni mangeo valuhiva poini ona miliona ka na hanga pe na hanga pe na tol o distribute pa anga ni mangeo fitu valu poin miliona o mo shaki ai total distribution ni ko pa anga fia o ko wala ko total distribution ni ko pa anga fia ko pa anga no nima poine nima miliona o mo sure ke fai ke o fika ko na fai ko distribution sai ko me ko fe ma ko ke hanga ko foka o hinga ko ka tek motolu ke ma inga mari ko fika ko na o mai he ko time ko na tu fai si e tu fai ka to e pesilinia ai pa anga ta poine 1 miliona pa tuku lewa ke uhanga o whaka uhinga taha ka te moutol ke lava ke mousio ke sai. Ka pau te mousio ke taimi kona na hua tuai, ka pau te mousio ke taimi kona na hua tuai koe mehe o whetongi koa agrisi, koe hae foi sirine ua na uhanga ngawe ake, koe hae foi mea na whai, uraki na foi ngawe pe koe ko uhanga ko interpreted data koe, tonu pasika ke na ngawe na whai ko ia e foi pureanga ko agrisi mo patset ko agrisi sai e taimi ko na hua tuai na hangale oha na hangale na tolo e fale area ka na no fai na funky calculation ka tope sai ko foi fika e ua na foi fika e ua na hanga establish pa na hanga transfer ke tonga development pengi ke fai ake tanu hala sai
Na nahonga transfer, na nahonga create, ai I bond, peko whakatau ngai bond, ai pule anga ke whiunga mo fia, ke whiunga mo paanga tahanima miliona. Ko ne tahanima miliona, ko whakangata ngata pe ko ange lao, ka teki nau tolu ke nau ngatai. Pa ko foi paanga tahanima miliona na ngatai. Ko harewa foi paanga taha. Harewa foi paanga taha, na tahanaki mo tahanima miliona, o nau transfer ke pange whalalaka. Ko foi paanga ko ya, ako ta tau whanongo nau whamalanga au, pa whamalanga ka kai keke, na pae ia me estimati. Na pae ia me estimati o ave ki whare paanga fia, o ave ki tonga development e paanga fia, a paanga tahaua miliona. Ko pae i ko ia ko fe ia, ko ia, ko taha po niua miliona ia ko e. O mosio, ko taha po niua miliona ko e. Ko hono kehe ia, ko silini ko na hanga ko ave ko ki pange whalakalaka, ko kehe ia o distribution ni mo master fika. I he pachet ko akrisi. So na hanga pai I katoa silini katoa ko ave ki fe o ave ki panke whalakalaka. He koe uhinga ko ha, he koe uhinga ko fo silini katoa ko ya ko estim o ave ki tonga development bank, he koe uhinga ko fo silini katoa ko ya o osia o estimated dia ko pau ke tanaki me tu ha fonua. So na os estimated ko pau ke tanaki me tu hau a fonua a paanga e fia, a paanga ni mangea valuhiva poini ono miliona. E na pachetien. Pa na hanga lewa distribute ai paanga fiha. Na hanga lewa distribute ai paanga pe ni mangeau fitu valu 0.5 miliona. Ni mangeau fitu valu 0.5 miliona. Estimated figures, peko foi master fika ko via, ni mangeau valu hiva 0.1 miliona. Distribute pe ai fiha, distribute pe ai ni ma fitu valu 0.5 miliona. Ko hai keke, ko keke ko tata 0.1 miliona. Ko foi tata 0.1 miliona ko silinia na hanga pai ko me he budget ko agrisi o algi feia o algi tonga development pen. Ko foi taha miliona ko e toi pae I moia o ave ke tonga development pengi o ka no e nau tanu hala he ko os estimated dia ke to o me budgeti o ke sio ke va ofi a transferring fika ko na nau fai tahaua miliona ke foi ke o distribution pa mo master fika ko fia taha po ni miliona o mo sio ki ai ko tahaua miliona ia. Ko tahaua miliona ko na nau transfer o ave ko ki fale pa o ave ko ke tonga development pengi o fai ko kai ha ko alavla ko ke fai me ka fai no ko alavla mo sa mi vai pulu mo saya mo hau ko silinia ko difference ia in distribution and master fika ai fa we ka kai ni ko to nga patseti o gui ko tatonga patseti ko o fa ko pehe ko hulu ai ko fai ko ngau ko puli anga ko ne ofi ko ke auto no ko sune o wahanga hi vote o kutoe mo me ka to ko ya pa ko ha nga ha ngai vote o kutoe fingai fa va no otaka pa ko o tana ngai me fa va ko winga ko ya he ko winga ko estimated dia ko pa ke tana ke for revenue ko ya of tatau ke recurrent ni mo development ni he tao ke tao Sio, ko paanga le vaia o nau transfer, he ko kau tau nau understand le nau tolu. So distribute, ai ko foi actual fika pe distribute ke kakai, o fe unga pe mo paanga fia, ni mangeau fitu valu miliona. Kana nau pachetie na te fia, ni mangeau valu hiva miliona. Ko kehe ko fia, paanga taha mo poiniua miliona. Pete nau fe paanga ko ya ko os, paanga ko ya ko nau. They can move it anywhere na fe move giai he ko uinga ko ya he ko osifai distribution ni ya pe au haie pacheti haie silinia na pacheti ye distribution fika ko question ni ha me ko ke na planisi ai ha me fuka over pe he ai ha me ai tata miliona ko ave ke fainga ngawe o mo foka ka ke ke o malanga ake masiva ka ke o mai o totongi ake palau o mai ngai palau ngai vahenga o mai to kon ke ka ngoe hu aka vaka toutai ke ka toutai fu tata po ne 1 miliona ko ai na pai I differences between the budget number and master budget number and the distribution fika ko ke ko panga tawa miliona na pa ko me pulianga krisi o to ke pe tauni ake panga tata poine 1 miliona to ke ka tana tu hau ai moto ke to no lai apito
ai mo tau ke no he koe o gulu mo tana ke mo to ake panga tata po ne 1 million me distribution number pe koe ke atu koe pe koe hanga ko pe koe ko corona te ke toha corona ya ka ave via ave panga te au tahawa i he recurrent pa ave leva panga via ava panga te au matol po ni ma i development ni panga te au tahawa i he recurrent o mo sio fe unga mo panga via o nge tahani ma miliona o tuku ke covid ka mo pe wa panga pe hala ta ke panga pe ia ka utana ke panga ko ya ma motol io utana ke ma panga ko ya ma motol o patana ke panga o nge tahani ma miliona ke corona e patseti me motol ka wa o te ke hata pu ke corona Peka ose ta uni o koe ke puke hata hai corona pa te nau fefe panga koia. Panga uang eo tahani ma miliona whakamau ia ko mo ata mai ko atimi o spend fe ai panga uang eo tahani ma miliona koia ia next year. Ko pau ke justify and clarify numbers ke me au whaika spending. So ko nationwide tahana ke development ni pia mo recurrent ni o maua panga uang eo tahani ma miliona. Eke ia tau kahau. Te ke toha corona ia. Ko fe paanga ko ia. Au ki fe. Ko ha fua mea nai fai ake paanga ko ia. He koa. Ka konga whaia mo kongan. O mo lava ke si o koutou mai whakakongo konga pe whakatatau ki hono fo i mahu inga o thika ke lava ke mahino ka tek motol. Ka pai osi pe poni ko mo foket pe ko poni pe mahino ka tek motol ai fo i budget ai fo i master budgeti pe mo distribution ni pe mo kehe o recurrent distribution ni me master budgeti pe mo kehe o development distribution ni pe me master budgeti pe mo fia kato a kehe ko ya ko panga tata po ne 1 million faka hoa ke me na pai iko ki pange falaka o tala ko toinga estimate mo hafua ko me kato ko fai kehe ia o master budgeti pe me distribution number ko ia ko ha he ko distribution number ko fika pe e ngau me ai a taktaha ministry o whekau aki pia mo ia, mo nao ngai whakamore, mo services e ta o fia, e ta o taha ko ia, pako mahina taha ua i financial ia. Ko pau ke nao ngā ua pe o whakatatau ke ia, ke distribution fika o allocate at ma te nau tolo. Ko e fia, ko e taulau ko ki ai. Aia ko recurrent ni, o ave ai paanga e te au tahaua poin hiva tolu ki e nationwide, ai ko pehe ko tarifa ki kolona, o ave leva ai paanga uangea ua wha poin tolu miliona ki tonga tapu, ko vava o ko tahaono poin ni maono miliona, ha pai valu poin hiva wha miliona e ua, ono poin tolu ono miliona, niua ua poin e ono miliona, tāna ki whakatoa mao ai paanga fia, tolu ngea whitaha, poine taha 5 miliona, ko current budget ia. Ka koe foi master fika budget i koe fia, tolu ngea wau noa pointa. O koe kehe paanga fia, paanga valu poine hiva miliona ia, ihe distribution fika koe ke kakai pia moha, foi master fika koe tānoa gai in general. O ave ki fe a valu poine hiva 5 miliona. Koe ha a intended purpose ai pure anga amana ke fai ake sirin koni. Ko development ni o pen le vai nationwide ko pa anga taha te au matol po ni matol miliona. Tonga tapu valua po ni ono miliona, ha pa iono po ni ono fa miliona vavao, valu po ni matol miliona, e ua po ni valu tol miliona, niua ua po ni fitua miliona. To lok fi unga mo pa anga ua ngeu mafitu po ni 5 miliona ke aki apa anga ua poine 5 miliona. Tānaki mo valu poine hiva 5 miliona. Koe o mau ai paanga e tahataha poine 1 miliona. Koe tahataha poine 1 miliona koe. Koe toenga paanga e toe me he mea na pacheti he tauni i siulai i sune next year. Oku totonu ke i loi he kau whafafonga kakai ke nau eke e ngai mea katoa koe ni. Koe ha oku kehe e distribution fika pia me budget fika. Ko hau na ke lahi pe whawai a ke paanga tahataha po 1 miliona.
Ko fupanga lahi fau aia o maulanga whanga ki whare koe ni koe o whiunga koe pia moe. Si masiva o whiunga pe moe paangai. Taha mano valuafe o ua mano. Tonga. Ai paanga koe si langa ake masiva. Koe fika koe taha poe ni ua miliona. Mani. Koe taha mano moe ua mano ai fia i he miliona koe. Pa toki mo ni lewa ho lau palemia. Te ke lava langa whare e fia. Te ke lava whae langa ai whare taha mano. Ua mano koe pe taha mano i whare kovi. O si to tonu ke lava e koe ko pacheti o kehe panga koe ave ke kakai ke whae ake ngawe ngai ministry pa mo foi totol pacheti o kehe ake panga tata po ni ua miliona. Ua no kau te awa o ki loto ke ngai interpretation koe ufika koe loto. Te hanga putu ke tai pa ke expected tahaya o behe. Ako pehe ia. He koni ospe ko whakahoa mai au ke nau mea ko whai. Ko whia na nau pai me tunga pachet ko ai ko ka agrisi. Tahawa miliona. O na vaofi mo e vaofi lelei. 11.2 million ko na vaofi lelei mo ya. Mo panga ko le pai i ko ave ko ke ha. Ke ala lavu mo mea o tak 5 miliona me ai. Mo sio ki ai. Mo sio ke nau mea whai ka kai ko ke nau. Now imagination be pa na hanga ai fa foi mea ko ia ka si tana ki mamo ka fa ya ke ngau ko ia ai a gusto ton ke mu mahi no ilele e pon anga fika ka to ago no ko anga ko o fa matala ka te motolo ko nga kai ha ko nga ka lava ke tonu ai mea ko mu fai tutu oni so foi fika ne ta te hanga at ko foi master budget fika ko ke revenue o whiunga mo pa anga ni mangel tahaua po ni hiva miliona. Ai o expected ke tana ke pule anga ma tek moton i foi tau financial ia wafi o tau now expected ke tana me moton pa anga ni mangel tahaua po ni hiva miliona. Sai. Kapate ke to'o ai distribution fika pe mehe earning ko te ke maua foi fika. Te ke maua foi fika. Sai. Kapate ke hangare va list ai mana tu ka na pacheti u deficit. Sai. Ko distribution fika pe ko fika ko na hanko vai ko ana te gosi kula watu nationwide fatahai fakato ko ai pacheti pe moe ai recurrent ni pa mo development ni i distribution fika te ke ma wifi fika ko pa ngani mangel fitu valu 0.5 million. Distribution fika development plus recurrent estimated expenses te ke tanak fatah na o mao ai pa ngani mangel fitu valu 0.5 million. Sai. Ko estimated revenue ke tanaki mai pe ko master fika ko ke estimated revenue o fe unga mo pa ngani mangel tahaua 0.5 million. Ko estimated distribution ni o fe unga mo fia ni mangel fitu valu 0.5 million. Ko estimated revenue ko estimated distribution ni ko ni mafitu valu. Estimated revenue ko ni matahaua 0.5 million. Sai. Ka ke kore ki he deficit ake paanga ononima 0.5 miliona. Ononima 0.5 miliona. Sai. Kapau te ke toi peki ko kuhangai no confirm at kamotolo I foi tata po niwa it wasn't a surprise over pe ku faka surprise pe ku tu foi fikai. No, it was figure out in a way ke oa iloi pe in a way ke maneuver takai holo pe loto. Sai, foi estimated revenue i he pacheti master pacheti ko fia ni mangel tahaua 0.5 miliona. Ni matahaua foi master budget revenue. Sai, ko distribution or recurrent ni mo distribution or development ni ko tana ki whakatahai ki nawa e whiunga mo paanga nima fitu 1.5 miliona. Sai, ka ke kore ki he te ke maua e paanga ono nima 0.5 miliona. Ko ono nima 0.5 miliona ko ia ko deficitia. Ko deficitia after subtracting a distribution fika pia mehe estimated revenue budget, master budget. Te ke maua pa anga anonima 0.5 miliona. Ka koe fiha a foi master a budget fika koe deficit. Koe fiha ta maeta. Koe foi master budget a fika koe deficit koe pa anga fitu ono 0.5 miliona.
master difference fika patseti e deficit. Fitu ono poine fitu miliona. Ka koe fiha ai paanga o ku no aki i he revenue pe mo distributioni. O paanga ia e ono nima poine nima miliona. Una keke, o ke pehe ko fe hona whakapalanisi. Ono nima poine nima miliona ka fitu ono poine fitu miliona o ke pehe o ostala te fikaka te muto. O mo pehe ko fe no whakapalanis he oku to tonu ke na palanis. After I do all this calculation, ko tem ko come down e ke mea ko ia, ko pau ke palanisi lelei e ko fo i mea ko ia ki ea, ke distribution fika pe a moe master budget fika i he recurrent ni mo development ni. Ka kou alui fo koe ki ha, koe ki palanisi. He fitu ono poin fitu e kai fia ono nima poine fia paanga ono nima poine nima o na kehe ake fia. Na kehe ake paanga taha poine ua miliona koe i he budget master fika pe a moe distribution fika. He koe distribution fika o recurrent ni mo development ni o na kehe ake paanga taha poine ua miliona pe a mea master budget fika. Aya ko no go i ongo deficit o na kehe ake fia. Taha poine ua miliona koa palanisi e ko tafa aki. Aya ku tonu e koa. O ku tonu e fika the numbers was intentionally purpose input in there. 11.2 millions. Where the hell does it go? Ko aike aveki fe. Koutui kapate mo mana tu ipe fe calculation ko ya poni. O hoko ata ka pongpong mo hoko atu heanga tau fika pacheti ko tu ya mo os master ki mo tolu ya hono fika e time ko wongo mai meletio e na tala no time ko wongo mai meletio na tala no ko falealia kai ha whakafofonga falealia ke ne alu o hoka e me a koe ke iloi e mo tolu na mo o mai whakafofonga falealia ko koe ke tau ke alu falealia ko ngahi teita ko o atu ko ngahi teita te mo lava iloi aki ho mo whakafofonga falealia ko haite mo fili ke huki fea ke hu ke falealia whakafofonga i mo tolu. Ka komo whanong hako atimi because whafofonga patoa ko ne whainga ogon. No. Why? Because they didn't know. Or because we know how to interpret the fika. But we ayo ka tu kau kilala taha. No. Ka to ton ke au ke le volo ko ya. Atala no. He ko me fatu atam ewa niwa me tafago. Eu kilalo. Ke mo ila me. Ke ila me. Tu kilalo. Fabiko. Ko o hinga ya vai no nei mi he ko ke le flow ata reasoning me fa eta ha ke na ilo fika e ne me ana ko fai pa ne ilo lele e na ta ilo but now ako ke ilo ako ke ilo wa ki fini motua o ko mari e mau peta mo nga we ko patoa mau ka patoa o mam pa ko ipe ko se ke dali o mama ne nga we ke fika mo me akato I really like time question ya mo mea ka token eke. Ko meu te ton ke mo fai kau CEO, kau accountant eke. Hame ka palani se fika. Hame ke ta kai ole fika ko ta million na ko. Fai ngo fue ke to pai pi ange ave ki tonga development bank ko ngake alwa nuku pe ala sa mo ha pa ala la vai me kai ke ai ke tonu ke ona tana ki mai fika ko ya me masiva. Ko uhinga ko te mea tuai ko ufanga whatapu he koe fika koe utala ki mai me masiva pe osi pa taimi ko distribution ko ke service ka na tolu pe ke distribute ke avga na tolu sio ko me ko te mea ta poni ko ke ufanga te whatapu sai ko konga fa muy ko me make he ai ko bit by bit he pat seti pa neongo o ki no ka utoton ki ke mana tui whakakonga he ko kamata mi olunga o ko alo alma mari te ke oso foi lai pesi penia koe uluaki te ke wa ke pesi wa pa pa ko o falele por programa ne tol e foi lai pacheti pe koe olunga ko ha me ko ke lolo pe ya no debate I fale ala e ka fofonga ko kakai mahino kwa ko ke si ma usia ka go tu na ilo taimeni toton ke fata no ala au pito sai ngai me ma ke te fok mai kia ngai ngawe krompolo Aya ko ngai ngawe na kropolo lava ki whakahoko pa ko whe mau ki tala noa lahi au pito ai o whe kau aki mo ni ngawe sai ko e mea makehe ko ngai tokoni ai kropolo ki he whonua o wia ngai
foi te fito ngā ue la lahi au pita gropolo ko wha matala mau pekia ko tā noa mau pekia. Pa mō kātak wha more o koe ngā ue koe ni o ko whakahauko atu o toton ke mau te more mau taimi he politiki. Wai whanki whakahanga ni toton tala mai kwa ke mau matolo o ai mau charity ue ka tuke politika rea I kai. Politics has to go together with economic. Ko politiki he ko mea ko hai politiki o whakaangai ko ngā ue whakaekonomika. He ka pahe kai keha ngā ue whakaekonomika, he kai keha mea politiki e tala noho no ngutu. Ka tala noho ngutu politiki, politician I ea I he mea whakaekonomika. Pea kua pau ke ha, o koe ka charity ea. Ka koe ha, right hand nia, o politics, koe ha, economic. Te te tala noho he pōni. O koe ngai mea lalahi, pa ko kamata ke whanonga atu mahale ahoua, ko tuka ahoua tolu, Seattle, Portland, from there Salt Lake, from there Texas, from there LA, te alu ke hanga malangai, mo hanga whahino, ai te whotu upange kona patoa. Pa ko tui me kakato e ahatolu noa koe ni mahinani, o lava ke tapuni a shea, e whangeau ai patoa. Ai krobolo, ke te whotu koe ni pange. Pe au ko foi ngā ua lahi e taha te ke introduce ke kakai fotu ene panke. Pe hange mo sio ko nei tonga lava ke te ngahi langa whakalakalaka kotoa pe ki he kakai ke nau pio tanga mea ke nau mo uiai o koutui ko ngā ua leleia o whahe kakai tonga ke te ke nau ke whae corroborate pe mo trust fund koni ai padoa kropolo ko amana ke fotu o. Foi ngā ue hoko mai kia e patoa lava fuke nau ke toka ngai saloni pa mo e whahai ko ia langa whare. Ko langa whare hange ko na musio ko o sia ta wawau taha ono, ma ko wawau taha ni, ma hoko ati wawau taha wha. Ko haapai, o te eki peke ngā ue haapai, he o ku ke slow pe o whafofo ngai. Pa koutui, o kulahi mahalo teke atu, kia teki naua, whekau aku mo umea koe ne society, mo umea kātau koe, pa koutui, o kuna ngā ue ke na whaiha ngā ue ki ai. Ko tonga tapu ko ngā ue, au pita tonga tapu e mehia hake ki hifo, pea ko whakamalo lahi atu, au pita ka teki motolo hono whai ngā ue ko ia, hono whengai ke tātana ke kakai ke na whaiha ngā ue, ke maua nau mo ui, ko toi mahaki whakaauhai mamani, pea au kuha, pea au kuiai, a tokanga e kina o ki motolo he ka pau ko motokanga e ke pacheti o fe mai pacheti ke mai ke langa ke fonua ko na wa pe manumio ai ngai miliona ko ke tokanga mai ke tokanga ya ke fonua pa ko mele fai ko ha ko solution ni ko diaspora o ko solution ni ko pacheti o ko solution ni ko ha minister ko solution ni ko ha palemia o monio fe ma o monio fe ma a foi kup whekau aki ko ia. Ka ku lava lelei pe diaspora ia o toko ni ai ha a masiva ki tonga. O ku lava lelei pe diaspora ia o toko ni a masiva ki tonga. Po hange ku ongo mai whangaki whakakata. E ko lau whakako whakakata whangaki vale lau kou talamai e tau wau e aiha. Ka taki. Ko e ngāwe kropolo koe ki ngāwe ia noa ia. Neonga na mau whaipe matole mau ngawe he anga maheni mo ngahi practice pe whakalele mai o kai ke mau ilo kua whangi ata mai liko o alo au ke ai ke whai e whakasio holo hea mau start up ne matole matapa koe pakai te lava taha wei ko mo mea pe mo tau whai ko longa anoa ia kai ke ko whangafoi tefto i ngawe pat ai a kropolo whai taimin langa whare te ne panke ke fotu i tisema ko ne whare koloa society ke tu pia ha pia tau toksio ai ke ha ke mea koe hoko. Pa mo ne project e lahi taha, ko ne hanga whetuku, mai ngoue kau ngoue ki muri. Pa ko whakawhia lahi au pito kisia. Teke aha mea pea ia taha e hoko i tonga. Ko mea pea hoko i tonga ko ia alo a exporta o team up mo financial institution mo panke whakalakalaka, team up mo marketi, pa nau toki ha oha. Tama te e kau ngoue. Ha o nau toki whika au te ngai mea katoa. Nau ota pete ngai hina, nau ota moi whawhanga, nau ota moi mea katoa. Ka koe motua tō hina u aloha. Alo no me pange. Alo motua tō hina no me pange. Ha o alo tō hina peha. Ha alo tō hina hela ia, vela ia mo mea. O sika patoki ha o ha. Fua te ne hina ka nau tolu peha. Alu ia ha o e tahina kona ko lesi eri. Kua fuko ko pehea. Peka ka nina mawhakanga mai e kulau ke whamiri. Kua ko lue pelo toala. Ko family mo tai family ka ke fai hala ke te toi ha ko ia mo matai ngutu ta mai ka kai ni ko ngutu masila ia mahalo ko ngutu o te masila pito me mo wata mai o kuia ka papa ta family ka ke fai hala ma va ko te o e kai ke fe mari ko ka tia
Pakok tala mai ne tahine hona ko le sieri, na ke algo ko lango I fena mau heina. Musio ke whakarieria o whainga mea koia. Hao ai middleman ni le sieri. Alo team kau exportau na toko lai whense vere. Haifua. Na mai na tolo o team up mo kakai koe tonga development bengi. Financial institution. O mai o team up mo marketi. Pana nofo na to hanga whafusai nisi. Kai toki si hange mo tu angowe, mo tu afine mo tu alaranga, mo tu atoutai. Hange ha se vanity. O tae amanekina ke whamea pe, pa aku makata ki ngata. Kono hinga na ha, kono hinga na whae ngawe kon ai patoa kropolo. Ko whema o ke ha, ke erase, ai hoko ai masiva ko se vanity. Pa aku erase, koe ke kamata ha, hina pa koe ke kamata ia ha whae ngawe. Kamata peng, ko nga mea kai ko tau kai ko yapi ufi talo manioke kamata pe ai ha hanga tonu pe ko ki ha loto container vahe alki apfia ne panga to ki hoko atlewa ki mautolo ai risk ko market ke fua ke fua e to taha middleman ai une fua ai risk ko middleman fua e ko le sieri ka ko eni ko ke fua e ka ngoe Fere severe, ai hai fua kakai, ai sake tu hion, hai fua kakai nai tōina. Ko nau mea na o team up mo panke, pauska po taimi ko tō lalo ai beha, tange pule anga ke tokoni. Pako mai ko e pule anga pa anga fiha kwa. Na fiha noa pe teo miliona ko ya. O mai beha, vahe pe exportai o lunga, e na whakamore kai ha. Tamo ua pe toko taha tō hina o au ke haoni. Maulo tonga whai mato e whekumi, pretty soon, mawala mato ke hina. Te mawala mato ke hina, vaveni. Au pito mai kai ke toi tukuia. Mau kamata pe mau tolo ya. Hange ko mau whakakata, tahine ko lou lose. Tahine ko lou lose, pak mau design ngai kuki ko lose, ai ko amio ai o kuifo ke lava ke kaya Puerto Rico, kaya Mexican, kaya Miko, kaya kauli, and all those kind of people he foi mamani ko ni. Ko mea ko tala noa ka tek motolu ne kai ke tupu le fonua pe ngawe ai globalo pe tuku. Na hoko e me makatuunga o sio atu ke ha ke tāpalasia o ha o masivai tongana. Pe ha hoko mole pule anga pato ki whakawhewheka e foi mafu ke ha ke whai ngawe ko ni. Pang mau whai e mautolo. Mo sio ngai konteina i tongana ko pipiki pe me ya hake konteina au tau ki hifo. Ko ngawe ai ha, ko ngawe pato kropolo. Pa kwa ki fangi kalasi hena, o kuno fo fikai mai marketi o ku fiha pa fikai e ke toia, pa pehe ku rob ko ai ka ngowe. Alo fai ha ngawe, alo toha fulose. Ke ilo e toha fulose he ku ke alki uta tota. Kai ke, ko ngawe e pato kropolo ke teu, one ngai project la lai ko e taimini pa kwa ko ngawe globalo ko ai ke fa va ka ta habe mau ta mua ngawe ko masiva ke ona left behind pa ko ia be mau ta mua ngawe ke erase I'm pita ko olunga kai ha kai si masiva te so at ke tau olunga teu langa ko o ngai fare koloa mo ngai service ke fare koloa e tu vaia tai amene kina e pa create art me mulini pa ka ke lava tata of he ko solution ni ko ya o ko kai ko team up a exporta pa mo middleman ni pa mo ya mo marketing mo financial institution ni ke fa o palani ki ha ke incapable ka ko ha ko to koni a diaspora ko mulini ko diaspora ko solution ni atonga pa ko idea ko ya hai mitosi idea mitostosi ko ya ko ngawe ai pa dokropolo sai te ta hoko mai levan ke ngahi tokoni agropolo ke economica ka ngai tokoni agropolo ke economica it's more than $500,000 now mahalo taimini point fitu he kuno fokosio ke it's almost $1 million o kwa o aluat ki tongana i tokoni ke economica ka fonua ka ko ha me puli anga fai una foto koloa hala ata spend pe ivi ko kakai now me fight I mean spending pe they never think of any industry create a new job think of anything new ke o mai ke fonua ke lava ke moe kakai hala now me pe fight ko fakasisina ki motor mo ha mo tana ke ate ngai tuku hau tana ke ate seat belt tana ke ate tana ke ate seat belt tana ke ate ai haka me police le koti
O kwa hahala ulele adlele mai te ke seed bell ai. E se ke whakakau o decision making. Decision making e whakasesele. Ko foi hala ulele adpelele mai. Wa ke te ha mea ia, aneo o mate pe taka katoa he halapure anga. Wa ke hataha whanoi maman e tae mate i he halapure anga. Ka ui kai ko ha mate ka kai ko tae seed bell. He seed bell bea mulini kai ha, kai kei mate pe. Ka koe uhinga koe ha, koe uhinga koe ngai whakakau ia ngai ia, ngai revenue. Ke pase lao ke tana ke revenue ko ia a feia. A tau fo ohe te nau kei nofo pe tok 5 whiri i fe i November te nau te ai a fo i patse te tahi siulai next year. O mosio ke excess code distribution ni pe me master fi kago via 11.2 millions. O mo pe FFA 11.2 millions. I will not surprise ka to transfer half voi tawa million o ave ki fe, o ave ki panke fra la ka ko winga ko ya, ko os prepare ya ilote for estimate. O mosio ke ga fo no ke tae ofa, tae ofa fao. Ko nga awe a global line to kon ke economica. Koe konga fa muy ko amanak ai ko ai mahalo ko mea ko ia mostly e fa e au mo to taha ai ko ki he LA ngai out of state me San Francisco ni ko te ke fra mama kakai ke foi panke ko amanak ke fra ho ke panke ai group ko amanak ke mo diaspora ko amanak ke hoko I aho I December pa ko tui ko ne tu ka ko ne tu a foi mea ko ia ta tau e bebe te tau toi pure anga pe kai ke tau pure anga o hange ia ko ya purchase ko he ka cooperative la lai ai ka kai ko tau tu ko sea ko whanongat ko na ko hanga pure anga fo ki ange ki ka usia ina ke na become a broker o broker fe si ai na broker fe si ai na pure anga tonga. Can you believe it? Ka koe uhinga ko ya. Whangafu man fe kai ulaku takai holo no whangafu kawe o na ia. Ka usia ina. Ko mea ko whamatariri. Ko mea ko whamatariri ko o mai oha. O mai a tānaki me he tonga oha. O whai ake nau spending I nima ngea waluiva miliona ko nau spending ia. Ko ngai benefiti pia tu whai e ka usia ina. He koe uhinga ko ya. He koe uhinga ko individual benefit ko anau mea nau tolu. Me se aina ave ke hai. Ave ka nau tolu. He kai ke lava ha tahe solova mea ko ni. Kai ke lava e au. He kai ke lava ha toko nima. He kai ke lava ha toko hofulu. E lava ia e a. Ta yespera katoa pe koi mulini ko solutionia. Ko solutionia ke tule se aina meitonga. Ko solutionia ke pua ekonomika. Ko solutionia ko no toho koi masiva. Ko solutionia ke langa fa ekonomika ko tope fonua. Ko solutionia ke development it's tongan diasporas overseas. Ko tonga koi muri ko ia. Pa ko kamata ke ala ki ambasto ko Australia ke ai. Kamata ke tala ke afustu ai New Zealand. He nau iloi okuha. Oku mo oni. Ai fo ilui atu kona global ke diaspora ia. Kai to lava ta ofi ko osi. Elito to ia fefeka. Ko osi sima ia maka kai to lava ta we. Pa ko ne lua na ko ni kai to lava ta ofi. Pa ko pete ke hauko ke ta ofi te ke toksio pe ko ke ha ta ofi. Ka koia, ko kakato e por kalama ko e poni, pa ko whatawang, te mo mao ha mea me fo I pacheti, me no e whankifika ko no ko lawatu ka ko whankifika, mahu inga au pito, ki ho whai tu uni ki he tau kahau, I ho whiri ko hai te ke whiri ai. Pea ko talamonuat ka te motol ko tapu, fo tu ingai society, whakaamu e ke whimo tu ingai whare koloa keke, whare koloa keke. He ko ota o koloa e ota e whangatape. He kai ke ota me muri me tongana. Kai ke whema ke ota mea me tongana. E ota ia ke ha, ke quality ke ha, ke na vei pā mo siaina. Kai ke, ko ia ngai langa ngau, whae pa dokro polo. Ko talamonuat ka te motol, ngai family ko. Tohi mahe kore he whare, mo tohi mahe kore he me alere. Ko utui, o kuiai pe ta whaaki ke tokoni, pe a kuiai pe mo ta whaaki a koe ke tokoni. Tuku ke yange au pito, ai kakai au incapable pe koe ke toi lava. He kuiai tui a whini motua koni. It is not you guys, o koe koe masiva au ne aike masiva. It is the society who created. It's the criminal system o tau lava o ngāwe ai, pe mo uibe whaahinga ka masiva whaahinga. Pa ko ia o ku whae mau ngāwe ke turi fua, ke mohanga whakakakato mau whatongia, ka te ki nau tolgo tō pēng masive siwa whanua pa ko tui wa veni.
2 to 3 years from now, lava ke ilo. Ai ke he. Ai ke, ko ofat ka tek mo tol ko toa pe, mo programa poni, ko tuite mo toi mea mai pe, e taim da tau, ko ki albe taimi mga tolo ki mui ke sapate, o ngā whoke whai tongi ai tupe nai ngā hoa e pōwhalaite, pa koe aha toko naki, koe aho mo ua au pito ia, i he osi koe whi programa ko ia, ko pau ke te whi programa whi upan alsi. E ko sa ia ma peke whai peke programa special hato ki ha ataka tōnaki. Kai ke, ko ofat ka te motol, tau te hoka te kahau, te tok whamahi noa pe toko nak pe sapate. Good night everyone. Bye.